Tayari West Television kandi ahi turi kugambira ebi nyemerire omururembo orwa Kabale municipality kandi aha niho turiyo tubagezaho kusyaho ebi abasa kusiba omkaru ako kutorana barajwekere eminyeto hamwe na n'abashubuzi omu NRM omukachika kakuru akarukwebembera NRM omuyihangeri erya Uganda. Well, omuri Kabale generally akaruru katererwa omukishayi ekya Kabale Municipal Stadium kandi katandika omumagingo kagasha hankinda aho niho delegates batandika kuyija kuba verified kugira ngo babase kutera karuraka kandi ekishani okucyaba hariho ababyo kwerinda bingi kandi kabasa kuba na peaceful tutwafunamu bintu byona ebyabasa kuteganisa abantu aba baryani batera karuru kaberizoba antakiziraha nagamba ho na orukugambira police omcyange cya kigezi ogwe no mukuru Erimate kandi yatushobora enshonga eyatuma ba deploying security eye yongireho mu karuraka ngo bantu bagezaho kureba ngo babasa kurinda byo businje kandi batekeho no kugira ngo abantu batera karuru nko bari kukenda batinde kuteganisibwa kona katwakire ebigambo bya Erimate. We never take things for granted yo kugira ngo habanse habahe kizibu tubase kwija mu ngaha nicyo twareba ngo kere necessary kureba ngo twa deployinga je kandi yo kudeployinga kwitu kwa rugamwe ibijuma birungi habuko batwine kizibu cyona eke twatunga ni sima abasirikare habwe ecyo kandi sime n'abantu bitu bejire nebega abantu baburizwa buko bakuratira amateka tihabahe kizibu cyona ni saba no mu bururu burayije abantu gumizemu turukuratira amateka kuratera okuhaburwa kandi turukureba ngo twayiharabyona ebikubasa kuturetera ebizibu otherwise ngo kumwareba deployment egi itwe turi burindara kugira ngo twa rwanisa ninga twakora hariyo gwa kuteganisa amateka ugakora. Okay, wamuhurura ogwe no mugambirizi wa police omchanga echa kigezi omukuru Erimate kandi yakushobora kurungi aha bibyo kwerinda okuba bari deployed kandi kugira ngo babase kurinda obusinje omukarura katerwe rizoberi. Well, aha ahundi nyineho omwe aha bakuru kandi oguna wakebemberaho eminyeto ya NRM omu district eje ya Kabale nyenda omukuru jaha obase kutugambira kandi nawe no mwa abantu abarebekaho mu karuru kerizoba owabasa kerebera na mishogeye kandi ntwenda twereze an independent genuine analysis eyakaruraka wakarebe to mukuru Tadeo yakora horiyo nakureba Tayari West. Mwebale mnonga echo kubanza hakaruraka amazina ni Taremwa Tadeo kandi nchayebembera eminyeto konkandi kuza ku rugamu ya Kabale district hamwe na Kigezi ojikwatanisize hamwe ba chairman bakasharamu ngo mbebembere nka chairman wabo konka nyo muntu orakunda movement munonga kandi ahali eshonga yo bwebembezi muri Kabale nyine kurebeka ngo nabandiho aho kuba twine kugezaho kurya ngo twabona ubwebembezi burungi mwihanga ryona kutwariza hamwe so obururubwe rizoba echo kubanza nenda kubanza natabaru aba NRM office ya Kabale kandi na office yebyo kurondesa kugira ngo yarondesa jakaruru kwiyaho echo busasi ecyakiri mune byakozirwe akaruka takatandikire heru ebyo kuhabantu sete nyamwinji ebyaba MP kutera abana bamyeta amasimu barahagira abandi bantu ebyo kukozesa kifuba kugira ngo bitabonire kandi birashishe kibina konka handi entebe kanisa yeboneye. Yes. Okay, iwe nko wayebembireho ebururu bw'eminyeto kandi warabugire mu munonga kumarubwire akarura katerirwa kororo na naka ko ba decentralizing akakatererwa mu districts no genda nakahino reba nakahakaboni mu kutwariza hamwe twagendera kukunda ekibina aka hariho nko karoro byamu ekibina kujangwe nshohoze benje konka habatezi habesimbire karaba expensive ninga kebe yaho kugira ngo yine kusindika agent buri district o yine kumeka shwa bishani bya ikayo then akaruru kali decentralized kali kuba affected munonga by security nti the
security on ground ka erabasa ku influencing akaruru kandi batume n'abantu abaterera abo batashemeye kuterera konka handi bwe kibina karatuma ekibina cha saving hanshohoza umukuru Taremwa Tadeo ni nyenda ogero bahabuze bo wahereza emenyete yarabo mu karuru kerizoba nangwa nabandi akubasa kuba babire besimbire nangwa no na nendije minyeto etwire ne bahagira ekibara akore going forward abe kibina cha movement echo kubanza ryecho ndenda kubanza natabarusa munywani wanje Diana Mpeire Kampe bwo kuba nobo batakarangirire twina masikungu entebe ninga shifraga beara wa National Female Youth MP twamubwine ni Diana Kampe tabaruka kandi mbanse kusasiraho banywani banje abatabasa kuraba mu byakaruru munywani wanje Kichoncho Brenda turamanya ubuhehesi obugire mu ryakaruru obulimanganyi no buryake konka babikozere bona turija kubakwata turija kubabona ubwire bwayika konka mwenu eminyeto ndabagambira nti mugiro buterera mu abasinga furaga mugaruke mu bana abo kubari yoko kubanza kugira ngo tugumye entebe zitu nkaba NRM kandi subengambire ndijo minyeto nti obwire ni bwobu waika mucyaro gambire buryo omwe ngo akaruru ko kubanza naka president Yoweri Museveni 2026 oko kubanza hamwe ne 2023 turi kuza gukora ki kumuhandikisa mu bwijire so mugambira abantu mukunga abantu tuhagire NRM ebe byabireho ebi baturwanisize obutumbafu buri mutubureke tuhagire movement na ba flag bearers na Museveni konka abateganisa Kichoncho Brenda turyababona turi kubaraganisa we bari mnonga chairman kandi twabasa kugamba hona chairman weminyeto ya Kabare district kandi ochi no muri mugwamani mnonga gukora umukibina cha National Resistance Movement nyenda tugarike mu studios amakuru ageshonga gagumizemu kandi twenka hanu ya Kabare nangwa na Uganda yona nzagumiza muntu monitoringa ebiragumizemu nibaho ndi job na manya apuli habwa tayari West Television